You are listening to Radio Azania, your online community station. Jwale dikarolong tseno tse ke hlileng ke rata hore re ka sheba ho tsona ka ditaba tsena tsa moya, le hore na ha re bua ka moya ho batho re be re bua kang. Batho ba moya ke bo mang? Batho ba moya ba tswa kae? Re tla dikarolong tsena tsa moya ka lebaka le le leng fela. Ho na le batho ba tswalwang ba kgethuwe hore ho na le letho le ba tlotlang ba le sebetsa hodima lefatshe, ba na le dikamano le moya o halalelang tse matla le hona ha e ka ba ke teng. Ho na le batho ba fuwang moya ho tswa lefatsheng la semoya la diabolosi. Baloi, di-magicians ke basebeletsi ba Satane bao. Re na le ba porofeta be Satane la re ha hlokomela hore moya o halalelang o thusa bana ba Modimo ka ho ba lelekela, le yena Satane a tla le ba hae ba porofeta. Jwale potso ke hore na re ba arola jwang, re ba tseba jwang, re ba bona jwang? Athe a le dingaka kaofela dingaka tse thwasitseng ha ba fole tlasa moya o halalelang. Ba sebetsa ka meya ya dinohe, ke meya e tswang mmusong wa lefifi. Kaofela, ha hona le a le mong. Re bua ka Ngaka Chicha. Ha re bua ka Ngaka Chicha, ke herbalist. Herbalist ke motho ya lelekelwang ke moya o halalelang. Mo re tswang teng motsong wa bo rona kwa, mo re qadileng teng bophelo, re ne re sena dingaka kapa ne re sena meriana ya sekgowa, e sale re thuswa ke dimela tse sale di theuwe le rona ha re ne re thewa, ho tloha mo re qadileng ho thewa teng. Ke dumela jwalo. Empa Satane o la fitla le matemona hae. Re hapua ka dintho tsohle, le hana jwale tjenana re hapuwe ke mebuso e ne re e bonang ka dintho tse sale re di hloletswe hore re phele ka tsona. Jwale batho ba rona le bona ka hoba ba jwalo, motho ha tseba ka ditswammung, ha sena sefaha, a sena sephandla, letlalo lena le mazolo a le kenyang letsohong mona, bona ba apara makoko ha e ka ba ke teng, ha dumele hore batho ba tla dumela hore ho na le sa se fuparisitsweng ho tla phekola mafu ha eba a tshwere batho. Hobane esitana le ha o ya merianeng ena ya sekgowa, o ntso fumana bo African potato, o ntso fumana ho ntso tswa kuwe mono, e leng dintho tse re hotseng ka tsona, ke tsa rona, re ile ra di abelwa
ha re tliswa lefatsheng lena la ba utlwang. Jwale bana ba ntate Modimo ke bona ba tlamehang ho tseba ka moya, hobane mona ho na le nnete e re balehelang re le bana ba ntate Modimo, haholo ha o tla ka ba pholosweng ka mona. Re nke lefe pale hanyane. Jwale le yona taba eno ke bona ho bana ba ka bana, hore re tswa lineage kapa re tswa molokong o e bang ke moloko wa ntho tsa ona. Ha ke qala ho palama thaba ya Mount Oxos, ke ne ke qala ho ya ho na le di-landmarks hodima thaba ya Mount Oxos. Di-landmarks ke majwe a fanang ka mapa hodima thaba. Ha ke di tsebe di-landmarks tseno hore na hantle di ne di bewa neng, ka lemo sefeng, ha o no etsahetse jwang, ho sa ka hwa etsahala jwang. Empa e la re ha ntse ke tsamaya mono ka re mona le ha o ka bathwe ha ke qale ho tla a kgola le tla makala wena jwale mokoto o reng. Ka re mona ha ke qale ho tla baka sena ke a se tseba, hore na ke se tseba jwang ha ke tsebe, empa ha ke qale ho fihla mo. Dintho tsena tse ke di bona mona ha ke qale ho di bona, ke la nna ka fihla mona. Motho e mong tla ra ba la nna ba o nka jwalo ka ntate Thabang le wena. Jwale dikarolo tseno ho na le batho ba kileng ba teng, hore na ba bile teng ka nama kapa ba bile teng ka moya pele ba tla tswalwa, empa karolo eno e teng ya phela, ya exista. Ke e mong wa bona. Ho tla tswa ho lona hore na le nkuka ka tsela jwang kapa le nkisa kae kapa le mpona jwang le lona le kana la re ke e mong wa matemona ho lokile. Jwale dikarolong tseo tsa moya, ha o na le dintho tseo di tsebang kapa dipolelo tsena tse nna ke le mokoto ke di buang, ho na le batho ba ntseng ba ipotsa hore na motho yo ditaba tseo kopana kae le tsona, o di tsebella kae. Ha ke ya sekolong sa ditaba tsena nna, ke itse ho lona ke lelekelwa ke moya o halalelang. Re bangata ka ntle ka mono batho ba tshwanang le nna kapa ba kapakang hona jwale re moyeng, mehala e butswe, ba kapakang sena se ke se buang, hore le bona ba jwalo ka nna, ba dumela hore ka moya ba kile ba teng dibakeng tse ding tse leng hore ka nama le ha ba fihla ha ba qale ho fihla moo. Jwale batho bao ba moya o jwalo ke di-target-e tsa ba profeta le dingaka le baloi. Re nkeletsetse mohlala fela, baruti ba bangata be le ba bonang le baruti kajeno, ha ba rata ho bua nnete ba ka bua dipale tsa bophelo ba bona. Ba bang ha ba ya ka ho rata ditemaneng tsa boruti, ba susumeditswe ke ho hong hore ba iphumane e se le baruti, empa ba hapua ke mmuso wa lefifi hobane ba sa itsebe. Matemona le basebeletsi ba Satane ha ba mathe ka mora batho fela, ba lelekisana le batho bana be ke buang ka bona. Ke ka hoo ke ne ke re ke bana ba Dineo.
Jwale bana ba Dineo ba bang ba bona ba tla emella, ba tla phetha thomo tsa bona tse ba di rongweng hodima lefatshe lena. Ba keke ba thola, ba tla bua jwalo ka ha ke bua tjena le nna. Re bone Moapostola Simon Mokoena a matha, a tjheswa ke pitso ya moya o halalelang. Moapostola Simon Mokoena o la qala kereke, show and tell, ba bitsa show tell mane Qwaqwa mane, e le mopholoswa a bua ditaba tse phelang hobane e ne le morumuwa, empa o la kweneha hara tsela ka lebaka la ho rata tjhelete. A hapua mmusong wa lefifi, ska la mmona ntse a ya di-FNB a na le bo Ntate Patrice Motsepe, ke ba hapueng kaofela bao. Jwale dikarolo tseo he, ke ne ntse ke bua le mabotjho ka 2020 tabeng ena ke qetang ho bapalla yona, le yona e ne latelang ke ditaba tsa 2020 tshwarelo kaofela. Ke yona tsela ya lethwaso hobane a mang mathwaso ha o bontshitswe kgomo ha e hlajuwe hae, kgomo eno tshwantse e nkuwe. Haeba o bontshitswe Dlomodem, o tshwantse lo e lahlela Dlomodem. Haeba o bontshitswe lekwa, kgomo eno tshwantse lo e lahlela ka metsing ka mono, kore le foster ikena ebile ya ikisa e se le mono hobane hypnosis ke yona ntho e sebetsang haholo. Ya kgomo eno kena ka metsing e nyamele, e tsamaye e mo e tshwantse e teng, mo e bitseditsweng teng. Jwale ebile ba tla o bontsha le rona ba batla kgomo e jwang ka dinaka ka mmala, o sheba go dikgomo tsa batho ba thwasang le dipudi tsa teng. Ha o tle le pudi fela, ha o tle le kgomo fela, ba o jwetsa gona ba batla kgomo e jwang. Ke se e be simple hore kore e be se reng ha ke dumela hore he ke ntho tsa sedimo a kere ka mantswe a mang hantle haholo. E be se hoan pepele mono ke batla ho tlo ntlhene ke batlang ho e bua, ke batla ho e matisa le taba ke ena o re hona mono ho tla ausuo mong e le go ntsa botsa dipotso yena ha sa le mono. Jwale ausuo nana ho thwe ke motho wa metsi, batho ka puong yana teng batho thwe ke motho wa metsi, ke monga metsi eke. Jwale ausuna o leka ho bontsha ngwaneno hore wena o tshong hore ke tlamea ke tsamaye le wena. Jwale ha botsa gona o tlamea o tsamaye le nna ya kae, o re ha re no di bua ntho tsena ona. Jwale ha o so utlwisise but re tlamea re tsamaye le wena. Jwale ke batla ho botsa hore na ha ile mona ngwaneno weso kapa ngwaneno wa ka yenwa a ntse a bona dinoa, ebe se bolela hore sedimo ke dinoa. Ke ntshaka hanyane ke botsa jalo hobane morao mane ditabeng tso di buileng o buile ha o no etsa mohlala hape ka mme Mazwane, o buile ka hore e itse ha re phapha a ilo ga ka taelo ene ha ya ilo ga ntho a e gama yaba o bona sa bona dinoa ka mane ka Ndombeni, mme ha jwetsa dinoa tsena re ya ke le batle ka sebopeo sena yaba di a fetwa e ba bonkgono bano ka tsela eno. Jwale be se bolela hore batho ba borona ba fetwa dinoa ha ba se ba shwele, se bolela ga go hlalosetse mo. Haeba o hopola mantswe a ka a maloba ke ile ka bontsha kare taba ena re tlamea re shebe ka lihlo le leng hobane bodumedi bona ba bokreste bo fumana tumelo e ntse e le teng mona South Africa, empa e le tumelo ena e sale ke ntse ke bontsha hore
tumelo yena e ntse le tumelo ya matla ene e le matla a fosahetseng hobane batho ba evolve ha re no dula re eme nqa e le nngwe ha re no dula re eme nqa e le nngwe ntho e nngwe le nngwe e fellwa ke nako ya yona jwale ke bontsha hore ha re ya mabitleng ba bang ba rona re be re sa ye mabitleng re lo rapela ba robetseng re be re ya mabitleng re lo onara boteng ba bona hore ha ba shwa empa e le nama fela e tsetetsweng ka moya ho teng mo ba leng teng ba phela ka moya re mpa re onara seno ka lehlakoreng le leng hona le bana ba yang mabitleng ba isa ditsietsi le mathata le dikopo le dintho tsena kaofela ba lo di batla ho ba seng ba robetse jwale hona mono re fumana ka hara maloko a rona ka hara the family kapa ka hara clan ke ne ke hlalosa maloba re na le baloi within the family bana betla re ha ba robetse ebe ke bona ba ilo tswang ba tswa e le dinoa tsa metsi ba tla ho rona ba re batla mathwaso ba re batla eng empa e le baloi batho ha ba rata ho bua nnete ba phelang hodima lefatshe be sale ba tsamaelwa ke beng ka bona ba bang sa le ntata yana mopati mma yana mopati ha una le ka mohla mma ya kileng atla le ditorong tsa ya tlo motena ba ke bomang bana ba tlang ba tlo re batla dikgomo ba re batle mathwaso ba re batle dintho tsa ha re botse ke ana ke re batho ba moya ba botse ntate ba dumela ntho engwe lengwe ha o twana le moya o soya ha o tlatlo o tlo thwasa o soya ha o botse gona hantle ke boma ke thwasa bomang ke bomang bana ke amana le bona jwang because how o tla ka tabeng ya Mondawo ba re Mondawo ke moya o solang wa Mandawo it's a tribe ya Mandawo ifumana udimo kwana ha o nyulwa o ya bo Zimbabwe maraka line na ya Maputo bonyembani kwana ke Mandawo mono tsala ha ba tle gaute mo ka mesebetsi ka ba shwella bo tseleng ba bang ba bolawa moya wono wa solla o ka o kena le wena gore that tribe ya Mandawo ha ba dumele ho moya o halalelang ba dumela mona mo ba dumetseng teng jwale ha o latella nalane hantle borena ba KwaZulu Natal e ne le borena ba Ndwandwe hana mo ke manguni batho ba nono ba tswa ka mona ka Ethiopia ba theoile jwalo ntse ba sala hona bo line tseo tsa bonyembane ho tla jwalo ho tla fita KwaZulu Natal jwale hona mo ka hona mo morabeng ona wa manguni ho bondwandwe hona le beng ba bokoma bona ke ba bona bo originator ho bona bokoma bona ke tla le fa lebitso la that clan e leng hore bongoma bona ke ba bona jwale ha o ba sheba boholo ba bona wa ba thola ka hara kereke ya Shembe ke bona beng ba bongoma bono ba teng ha ba ipate lo ipata ha ona ntho e mpe mono jwale o bona bongoma bona se bo tsamaile se bo kene merabeng ena ye menyena jwale ba sebediswa batho bana hobane ntho ena ha se ya bona ke diepa mekoti bakeng sa hore bongoma bona bo sebetse ba sebediswa ene bo ya recruiter ke ka hona jwale tsena re nang le bothata bona ba hore re fumana hore bona bokoma bona bo tsamaya haholo ka di-gay le di-lesbian re atla mono no mo mamedi o ska wa tata re atla re tlatla re phodile hobane batho ba sa utlwisising
ba tlonka tabena rona ba e fetole ba etse hore be qetelle e risa mo re sa tlamehang ho ya teng. Athe re batla hore re hlakele hobane ba bang ba bana ba bo rona ba kene ka hara dintho tsena ba sa tsebe hore ba kene jwang. Jwale re tsebe ho ba hlaphola hore ba bang ba bona ke nnete ba tswetse ba le gay ba tswetse ba le lesbian, but majority ba habotse moya ona. Hobane moya wa mondawo ha o kgethe hore na o kena ka hara monna o tshwantse o kene monna ka hara monna kapa mosadi. Ha o kgethe o kena fela. Ha ele mosadi o a tsoa ka hara monna. That's it. Jwale e kotsi ntho eno hobane ho teng mo e risang teng, and ha o tlo fumana nalane ya teng ha le kene sisimusang maikutlo haholo. Empa borena ba KwaZulu Natal e sale e le borena ba Ndwandwe, bo Mthethwa, bo Nyambose, ke borena ba bona bo. Mme he ho hlae bokoma bona ka hara tleneno ya Mazazela. Jwale re tla ditabeng tseno re tla re di hlapholla hantle di fumane beng ba tsona le hore na di tsamaya ka tsela jwang. Ai a re batla tseletso ke taba tseletso ya rata jalo radio go tsheletsaneng. Ka mantswe sena se bolela se bontsha hore moya wa dinoa ke moya o bodileng. E re kere ho wena mabotjho tumelo ya merabe kore ditumelo tse ka hara ke ka ho thwang ke di kingdoms. Jwale di kingdoms ha di eme fela, di ema ka se seng se itseng. Jwale ho na le kingdom e le nngwe fela e o kametseng di kingdoms tsena kaofela e leng ya moya o halalelang, e sa tswakeng ka letho, e batlang motho a tiang tumelong. Kore batho re hlola ke ho tia tumelong hobane tumelo ya moya o halalelang e batla o lahle di tsohle tse leng hore moya o halalelang wa di rejecta. Jwale re manganyele ha re batla ho hlobana le tsona, ke yona fela phoso ya rona ena. Batho ha ba batla ho hlobahana le ntho tsa bona tse tshwareyang tse ba tsebang hore ba di thotse ka moya ona o opposite wa bofifi. Ene ke batho ba bangata ba tshwaeditsweng ke moya ono, mme ha ba maikemisetsong ao arohana. Kore ke batla hore nna ke be mohlala hore moya o halalelang o tla o fa ditsohle mabotjho. Bona, make no mistake, moya o halalelang o tla o fa ntho engwe le engwe e o e hlokang. O tla bo hlolela hape, o sa o fefela o hlolela matemona sa o atamele le o atamela. Jwale batho re fokollwa ke tumelo. Jwale nthwena ya boloi ena ke yona e re tshwantseng re tsepame ho yona haholo ho feta dintho tsena kaofela tsena. Ke a bona taba moya o halalelang, ke nnete batho ba utlwile re bua ka moya o halalelang, empa moya o halalelang ha bana le di-challenges tsena tse banang le tsona, ke eng se ba ka se etsang hore ba bone moya o halalelang o ba active? Ke ka ho ke ne ke re tabena ya Kgotso Sethuntsha ke tlo kitlela ka yona go inwelelle ka hara dihlooho tsa batho bana. E se felletswe ke nako e balwang, it's only 100 years. Nthweno e fellwa ke nako kapa ya ntjhafatswa. Ke ne ke batla ho thola mona ha hore re tsepame tabeng ena ya boloi, mona o le ka hore nga o tshwalo hlalosa tabena ya boloi. Ke batla re tsepame ho yona haholo hobane baruti le dikereke tse ngata di a loya ke baloi. A ka wa hopola maloba mo nentse ke hlodia mo ke kana hantle baloi ke boma. Jwale ke bana ba tshoposela ntate ba tshware gore fela ke palame hodima yona. Dikereke tse ngata di tsamaiswa ke baloi. Baruti ba bangata
ke baloi self bona. Dingaka tse ngata di a loya, ba profeta ba bangata ke baloi bona self, ba bolaya batho mabotjobotjo. Gore baloi e sele fela seripanyana sane se mmane ne ba nketse le baloi mosebetsi ntse le ntwa moyeng mono, le baloi le bona ba itseka gore jwale se le take over ntho a rona. Ene boloi bo tlile ka tsele jwang? Ntho ena ya gore haeba wena o le mabotjobotjo o etsa dintho tse makatsang, ebe wa recruiter o kenya batho hanyane, batho ba le bona ba recruiter. Network marketing boloying ke yona e ntseng gore re qetelle re le mona mo re leng teng. Jwale se re loya kaofela, jwale re tshwantse re bomang ba safariswe ke bomang, go qala ntwa ka semoyeng ya baloi. So ka mantswe mang ke utlwisisa ikutlwa le taba e thata haholo hore e ka nna ya ba re tletse dikerekeng tse dintse re lo batla thuso, re sokodiswa ke memeya, re batla ho lokoloha kanthi re ile baloing, re ya dingakeng mohlomong re lo batla thuso kanthi re ile baloing. O fumana le baruti ba ntseng ba sebeletsa Modimo ka tsela yeno e ikgethileng ya ho sebeletsa Modimo, hobane dintho di sa etsahale ho bona, ba qetella ba dubuelana le baloi re baloi ba ba fe dintho tse tla ba hlabollang, se ba loya. Mona o ya hole mokwena wa Digana ntate haloi o re komcake, moporo haloi o re komcake, gore ska nna ya hole wa nna e tshwara kwana wa etloela wa elata kwana ho betero bane zondo ke tla mopaka hanyane aka focus tabeng tsa hae. Jwale o hlokala hore ke re utlwe ditaba tsa mantshadi re late Mokwena. Jwale nako e ke nako hore jwale Mokwena a nyoloha ke go nantsa batla o tla. Jwale gore wena o ntholle Mokwena wa Tirano Mapostola o mo jwetsa gore mokotwa re o ready, o ka nna nyoloha, jwale re tlo bua ditaba tsena tsa hao tsena. Ho so le jwalo Jwale ke pala mapere ha ke etsa tjena, ebile ke iketlile ke gore ke sa ekalle ke mathisa yona e tla matha fela ke tabe ke iketlile o duma yona mona ha ntse e qoqopela pereng. Jwale kore fela Mokwena ma leng teng ha nyoloha, Mapostola nyoloha. Jwale ke nako ya hao yena jwale Mapostola ha nyolohe, ga la tlhodia mona le lautla go tsheletsane. Bua le banna bane bono ntse o bua le bona ba baruti, o ba jwetse gore wa feme a re o ready. Mapostola Mokwena ka nna nyoloha he, a tla re tlo bua ditaba tsa hae mona. Jwale taba ya Mapostola yona e bobebe haholo. Mapaki a mangata mona a tletse kgamelo. Gore ke mo fa program gona tabe a ska go tlatla letsatsi le le mona e be o qetetse o tla a tsebe o hlo mo jwetsa gore ke itse ha tla mona e tlo ba program e tlo mathang nako e kgolo le e nyane ha hlokahala ska ha tla mona a ska schedule taba tsa gore beke le beke a ka re ka nna ra mohloka ha rena bothata ra tseba gore o tshwara kereke ka Sontaha le ha ra beke re tla recorda re tse di pre-recordings di tla bapala ka Sontaha anytime ha fumana hale ha re mohloka hobane mapaki a ha ya tletse kgamelo ho tloa 2012 o fitlhela hona jwale ha ke batle a ska thola line of march ke kopa programmeng yena o edite mono kenye ditaba tsa mantshadi mono hore a utlwe Mokwena gona re lo di qala kae, ha re tlo di qala mona re di lata kwana mo e sale ke ba hweletsa 2012 hore ba atamele ba sa batle o atamela, re di qala mono a itukisa be ready ana au fena kwa o jwetse gona ka nnete o ikemisetsa o tla kapa ha ikemisetsa o tla bana ha ke batla o tlo senya nako ha sa tle ke mshape ke tswele pele nna o tla utla ka letlalo ma teng o ra o sontso le jwalo ha e batla ke meemela a tla tlo ikarabela. I can't wait ho bona o dutse mona le ntate Mokwena le dituletse mona le qoqa ditaba monana ile ka re ka utla go qoquwa monana
taba tsa boloi ana a tsebe kore ha ke batle a tle mona a re ke a motsometsa ke re wa loya ke moloi e qala moo hore nna ke le wa feme ke le ntate Mokoto ke re maapostola Mokwena wa loya ha o tla mona o tle o tseba go mona ha o maapostola go tsheletsaneng o tla mona o le moloi wa go tsheletsaneng re tlo bua ditaba tseo tsa boloi ha ona next ntongwe ha ke tlo eketsa ha ke tlo fokotsa ke dutse fela tabeng tseno tsa go maapostola wena wa loya mme o loya tjena le tjena ke tla mo qalla le gona boloi bona o tswa bonka kae ha tla le prepared ntho ya ntse e bua ya 40 nights tabeng 40 days re tla qala hana mono gona boloi bo bana lo bolata mono no o na botlisetsa nka ga setšhaba sena sa Modimo wa feme o kopa hore ke bapale jwalo taba tsa tse qadileng kora ka 2012 hana qala ho tla wena mamedi mo tla wena tshebeletso jwale ho tla batla hore he ke bapale jwalo clip eno ke utlwe jwalo ke gola ke ne ke buisana le yena a usunana ka nako eno ke mo botsa dipotso mono yena e wa feme a reng ke tsona he ditaba tse re neng re bua ka tsona le mabotshobotso kwana ka 2020 ke ile ka bontsha hore maapostola Simon Mokwena hono ka ba bohlokwa hore a ska ipelaetsa a utlwa ekare e sale ke mohata torong jwale ha ke sa mohatoa hobane o bona motho ya mafolofolo e sale a matha le ntate Patrice Motsepe jwale hono ka ba bohlokwa hore ntate Patrice Motsepe jwalo ka motho a mo tshepileng ya nahanang hore o tla ya hole le yena ebe o mo file dikeletso tsa hore a tla tlo qetedisa mabaka hae ka mona ha mo jwale Bishop Zondo kore jwale yena o sa le makgotleng ha re sa bua tse ngata ka yena se re shebile fela hore makgotla a bona hore na a mmeha kae jwale dikarolo tse no bana ba ntate Modimo ka bongata le batho be bang ha se ba Kriste kapa ba tshetse ditaba tsa rona boloi ha se ntwe monate maphelo a batho ba bangata a emisitswe ke boloi bo ka hara dikereke batho ba pota ba itswa dikereke ba dikena ntse ba pota nqa ile nngwe ile makgoba a dikereke la ba ka ba batlola FNB kwana ho le monate ho le jwang mantsibiana motho ya bolaong ba hae a le mo seeta se tshisa yena. Follow us on Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, even on X. We are Radio Azania Online.